Yari dahuli yari nari yung ganon asasi marohan ni bata olong rohan tujuan jupang mana tajalai dapon na taluluni jupang mahasa daud dihita hujulun ni arion namar sipatukal tukulun boy rohan namar sia dua kita popara lepot tahuru hujulun ni arion asa ope dihita popara lepot tasaribu raja dos rohan tak poha semuanya ang niduli hidup rohaku tortor tomat aja lo teh wah dos rohata tortor mah amang batar guru humudul batar guru pada botar raja pangului raja siuluan parindahan nasusuk perlopan natabu marhidi parwahina luami nasukuk dilari natabdul nidhanu pertagani perhata-hata persaruli si paredekti marhide ugut pangului anggiak mapoparan yang pungon ugut dia bulano anak pangului mahujulano saluhutno so ugut panggora manggora mayak nauli hujulan dari do ugut pangihutan seorang ma anak pangihutan hujulan dari naolo pangihut dono asa ope asaha alwalunami humputa mulai jari na bulan isudesa kak merohanami ima oputa si tolu saha dapat anak guru barang pada sore pada bulan asa alwaluhunomu matuk puta mulai jari na menjadi hotana menjadi hulau menjadi putih-putih foto-foto waduk gaji-gajian diduduk-duduk nang didoruan mulani jol matubu mulani gulung-gulu mulani jol maraja mulani hata-hata
pasar-sar dia merdudu perserahan di rumah bangabahan di pasu-pasu di dulu pusubuhi marhi de ubud raja bata nama nongos pasu-pasuan nama nongos parbinotuan tu pun si raja ida pati na girgir masuron na hisa mangawapi na siap marpigiduan tu pun dah mulai jadi na pajujung-jujung sawan di host ni hari asal baik mak gudang mulai jadi